Ndagusuhuje kandi nizere kumeze neza muri gahunda zitandukanye urimo. Niba wagize ibihe byiza ndakwifuriza gukomeza muri uwo mujyi, ariko kandi niba ibihe bitakubereye byiza ndakwifuriza ko bihinduka ukamererwa neza. Uyu munsi ni ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu, ni umunsi wa gatanu w'intambara ya Isiraheli ndetse na Irani. Ni umunsi wa gatanu impande zombi zisukanaho ibisasu ubutaruhuka. Isiraheli yavuze ko yagabye ibitero Tehran byahitanye umugaba mukuru w'ingabo za Iran, umugaba mukuru mushya, kubera ko nundi nawe ibitero byamuhitanye mu minsi mike ishize, ni iminsi ine gusa itambutse. Ali Shadman rero warumaze iminsi ine gusa ashyizweho yahitanywe na Isiraheli. Tugiye kwinjira muri iyi ntambara turebe ibyabaye uyu munsi kuri uyu munsi wayo wa gatanu. Ngo ikaze hano kuri The Trending 250, nitwa Brice Nyirihirwe. Kuva mu ijoro ryo kuwa 16 Kamena, ni ukuvuga ejo kuwa mbere, kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa 17 Kamena, uyu munsi kuwa kabiri, Isiraheli na Iran bikomeje kurasanaho ibisasu biremereye. Ingabo za Isiraheli zatangaje ko zarashe ku biro bikuru by'ingabo za Iran bya Qatam al-Anbiya, hahurizwa ibikorwa by'ingabo, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Iran Ali Shadman ahasiga ubuzima. Isiraheli yavuze ko Shadman ari umusirikare mukuru kandi akaba umwe mu bahafi ba Ayatollah Ali Khamenei. Shadman rero yasimbuye Gholam al-Rashid wishwe mu bitero byo kuwa 13 Kamena 2025. Ngira ngo murabyibuka ubwo intambara yatangiraga, yahitanye uyu umuyobozi w'ingabo cyangwa se umugaba w'ingabo. Ibindi bitero rero byagabwe ku biro bya televiziyo bihitana abantu batatu, ndetse gahunda banyuzagaho imbona nkubone zihita zihagarara. Kwa mbere ejo hashize, perezida wa Amerika Donald Trump yari yasabye abatuye Tehran guhunga, ariko ntiyagira byinshi atangaza. Ibi Donald Trump yatangaje byahise abantu bakeka ko ashobora kuba ari umuburo w'uko Amerika yabigiye kurasa kuri Iran mu mujyi, by'umwihariko ahangaha i Tehran. Ku rundi ruhande ariko Iran nayo ntabwo iva kwizima. Uko Isiraheli ikomeza kugaba ibitero muri Iran, niko ibisasu biremereye byisukana none mu mujyi wa Jerusalem, Tel Aviv n'ahandi muri Isiraheli. Ingabo za Isiraheli zatangaje ko Iran yarashe misile ziremereye zirenga 10 mu bice ibyo hagati no mu majyaruguru ya Isiraheli. Al Jazeera yo yanditse ko urusaku rw'ibisasu rwumvikanye henshi muri iyi mijyi. Ingabo za Isiraheli kandi zavuze ko ingabo zirwanira mu kirere ziri gukora ibishoboka ngo bashwanyaguze ibisasu bya Iran kandi bagabe ibitero aho biri ngombwa bikiza umwanzi. Ibitero bya Iran rero byasenye inzu nyinshi n'ibikorwa remezo, ariko amatsinda ashinzwe kuzimya inkongi n'ubutabazi yatangaje ko nta bakomeretse cyangwa ngo bahitanwe nabyo. Nyuma rero y'ibyo bisasu byaturitse bigatwika bisi yari iparitse itarimo abantu mu mujyi wa Hezriya wegeranye na Tel Aviv, ingabo za Isiraheli zasabye abaturage kuva mu bwihisho. Intambara ikaba yakomeje no kuri uyu wa kabiri. Ibitero bya Isiraheli yagabye kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Isfahan byahitanye abantu batatu, mu gihe bane bo bahakomerekeye. Ni mu gihe kandi Irani nayo yateguje ko hari ibindi bisasu biremereye iri gutegura gutera muri Isiraheli mu masaha make ari imbere. Umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka yitwa Qamar Heydar ati ibitero bishya bikaze by'ingabo, by'umwihariko izirwanira ku butaka zikoresheje intwaro nshya kandi zihambaye, byatangiye kandi biraza kwiyongera mu masaha ari imbere. Ayo ni amagambo ye. Abanyeshuri batangiye kuvanwa muri Iran, ibyo ni ibindi bikomeje kuvugwayo. Ku rundi ruhande ariko abanyeshuri bo mu Buhinde no muri Pakistan bigaga i Tehran bo bamaze no gucyurwa. Ni mu gihe kandi Ubuyapani bwo bugishakisha inzira abaturage babwo bari muri Iran banyuramo bagahungishwa. Ibiro ntaramakuru byo mu Misiri MENA byatangaje ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu biyoborwa hashingiwe ku mahame y'idini ya Islamu n'iby'Abarabu birimo Misiri,
Yordania, Pakistan, Bahrain, Brunei, Turkiya, Chad, Algeria, ibirwa bya Comore, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Djibouti, Arabia Saudite, Sudan, Somalia, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Libya na Mauritania byamaganye ibitero bya Israel bivuga ko igomba kubaha ubusugire bwa Iran. Ku rundi ruhande, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yitwa Guo Jiakun yanenze Perezida Trump wasabye abatuye Tehran guhunga, avuga ko ari ukwenyegeza umuriro kandi ko bidafasha gukemura ibibazo, ahubwo biza gutuma intambara irushaho gukaza umurego. Iran rero yafasha abatasi ba Israel, icyo ni kimwe mu bindi byaranze uyu munsi wa gatanu w'intambara. Iran yatangaje ko inzego z'ubutabera zataye muri yombi abantu bakoraga nk'abatasi n'abacanshuro ba Israel. Yagize ati abafashwe muri iyi minsi bari mu bikorwa by'ubutasi, bahise baregwa kandi bazahanirwa ibikorwa bibi byabo mu gihe gito gishoboka. Hari abantu rero benshi batawe muri yombi na Iran bashinjwa gukorana n'ibiro by'ubutasi bya Israel Mossad, ndetse umwe muri bo yanyonzwe ejo yaranyonzwe azira guha umwanzi amakuru y'ibanga. Biteganyijwe kandi ko Perezida Trump ashobora kohereza intumwa ye mu burasirazuba bwo hagati, Steve Witkoff, cyangwa se akohereza Vice Perezida J.D. Vance muri Iran bakagirana ibiganiro. CBS News yatangaje ko Trump yifuza ko Iran izibukira ibijyanye n'ingufu za nucleaire burundu. Israel na Amerika kandi byanyuranyije imvugo, kandi ubundi biba bimeze nk'ibiri ku ruhande rumwe. Mu gihe ibitero byagabwaga kuri Iran, ubuyobozi bwa Israel bwatangaje ko Iran yarigeze kure umugambi wo gucura intwaro z'ubumara. CNN yo yanditse ko abantu ba hafi y'inzego z'ubutasi za Amerika basanze Iran nta bikorwa byo gucura intwaro z'ubumara yakoraga, ndetse ko ngo ibaye inabirimo ntibyari kwifata igihe kiri munsi y'imyaka 3 kugira ngo ibe imaze kuzitunganya. Ubutasi bwa Amerika busanga Israel yaradindije ibikorwa by'imishinga ya nucleaire ya Iran mu gihe cy'amezi, kuko hari uruganda rwa Fordo rugikora, kandi Israel ngo ntiyabasha kurusenya itabifashijwemo na Amerika. Kugeza ubu rero bibarwa ko Iran ifite ubutare bwa uranium n'ibindi byose bikenewe ku buryo mu gihe gito yakora nibura ibisasu bya nucleaire 9. Abasesenguzi rero bakaba bemeza ko iyi ntambara ishobora gutuma Iran itangira umushinga wo gukora intwaro z'ubumara, nubwo bigaragazwa ko ntawo yahoranye. Ngibyo muri make ibyaranze umunsi wa gatanu w'intambara ya Iran na Israel. Ni intambara ibashyamiranyije kandi ikomeye, yanateye ubwoba ibihugu bitandukanye kubera ko ishobora no kubyagukiramo ikaba yafata kariya karere k'uburasirazuba bwo hagati kose, ndetse igashobora no kwagukira ahandi bitewe n'uko buri bihugu byagenda bifata uruhande. Reka mbashimire mwe twabanye muri iyi nkuru, hanyuma kandi amakuru yandi mashya uko agenda asohoka turagenda tuyabagezaho.